It's a very good afternoon stroke evening. Siyanibingelela abangcwele lelanga liyoshona. Sinibingelela kuphi lapho nikhona khona. Siphinde futhi sinemagama lamnanzi ekusho ukuthi niyathandwa lizulu. And uNkulunkulu uyaqabanga ngani wherever you are. Lala ukhona khona noma simo lesikubeke lapho noma simo lokuso kodwa na yathi kunye ukuthi his love is an underlining foundation of everything. Either you are in pain or you are in joy. Let us pray. Babelolungile sisondela phambi kwakho ekuthambameni kwelanga. Sibonga Nkosi umsebenzi wakho lo wenda Nkosi usebenzisa indalo, uwende Nkosi usebenzisa bantu, uwende Nkosi utisebenzela nje wena loqobo lwakho ungasathumelanga lutho kodwa utendele leto tintfo. Babe wethu uyasithoba lokho ngoba uNkulunkulu wethu lona amandla onke sithi noma ngabe sibhekene nani kulokuphila sathi ukuthi ukhona uNkulunkulu lophezulu kwako konke, ukhona babe lo sinakile. Babe siyabonga ke namanje Nkosi ukuthi noma labanye bethu they are going through very trying moment, your eye is upon them. You never lose contact with your people. My God and my Father, siyabonga ke uNkulunkulu nakulo mzuzu lona ngena nathi Nkosi sisangena eveni lakho lelingilona Nkosi lilimana. Babe wethu lona amandla onke sike sabona abantu baphathekile bangakhoni kudla kodwa nangoba Nkosi bekufanele ukuthi bathathe some medication kwathiwa just take or 2 spoons. Thineke Nkosi sidakuleli ivlako leli kudla liphinde ukuthi kuloku linkudla kwalo libe imedication lona. Babe siyathandaza athi Nkosi usiphe kulihlonipha nekulinaka kuze uthi uNkulunkulu othola amandla onke tonke tifo lesinato letingene ngekunyelela letingene emtimbeni wethu tangene emoyeni wethu Nkosi tatosirafaza kodwa uNkulunkulu wethu lona amandla onke masike saliva lelivi liyapholisa. Thatha ke Nkosi luthi umonqwelo lwakho kulo mzuzu in Jesus mighty name. Father, we pray amen and amen. Let us call to mind and confess our sins. Nkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu. Sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwendi lebekufanele sikwende. Ngenxa yendodsana yakho Kristu inkosi yethu siyithethelele konke lesekwenzile usende sekukhonde ngekhamba lokusha kude ligama lakho lidwinyiswe. uNkulunkulu somandla sawukela usithelele itrote ethu sigcine ekulungeni lokunini nanini ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane kulo mzuzu singena etifundweni letiholwa lihubo lihubo laka 47 na 48. Lihubo laka 47 na 48. Let me check if my eyeglasses are with me because I feel some little bit of yes. Nonke ninetive shayani tandla hlokomani nithumise uNkulunkulu
ngoba simakathe lo sethi konke uyesabeka uyinkosi lenkulu ethi kwemhlaba wonke wagobative netinhlanga tazikhothamela zahamba etikwato ngetinyawo wazikhethela live lethu ukuthi libe lifa lethu leli ligugu nakuJakobe lothandwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu ukhuphuke ngenhlokomo simakathe wenyuke nakukhala licilongo. Dumisani uNkulunkulu, dumisani, yidumiseni inkosi yethu, yidumiseni ngobe uNkulunkulu uyinkosi yemhlaba wonke. Mdumiseni ngetihlabelelo. uNkulunkulu ubusa etikwetive. uNkulunkulu uhleli esihlalweni sakhe lesingcwele sebukhosi. Tikhulu tetive tibutsene ndzawonye njengesive saNkulunkulu waJakobe. Ngobe tinhlangu temhlaba taNkulunkulu waphakanyiswa ubabateka kakhulu. Simakathe mkhulu ufanelwe kubongwa kakhulu. Ubongeka ekhaya laNkulunkulu wethu lekuyindzaba yakhe lengcwele. Yinhle ngekuphakama kwayo ikujabula kwemhlaba wonke. Indzaba iSiyoni isemaphethelweni enyakatho ilikhaya lenkosi lenkulu. uNkulunkulu usetindlini talo naye utibonakalise ukuthi uyinqaba yalo sibili. Emakhosi ke wona abuthana ayakuhlasela indzaba iSiyoni. Athi kube ayibone amangala ashaya luvalo athi galo yephuka. Agcwala imante ematholweni efikela ubuhlungu lobukhulu njengebemfati lobelekako. Imikhumbile emikhulu yaseThashishi wayifohlota ngemoya wasempumalanga. Njengobe sivile ngemisebenzi layendile uNkulunkulu namanje sesitibonele ekhaya laNkulunkulu wethu. Lelo khaya uNkulunkulu uyawulaka aliqinise phakathe na phakathe. Yebo uNkulunkulu siyazindla ngemsa wakho sisethembelini lakho. Yebo uNkulunkulu luthando lwakho lufana neligama lakho luhamba luze lufike emaphethelweni emhlaba. Sandla sakho sangasekudla sigcwele kulunga. Sengathi ingajabula indzaba iSiyoni. Sengathi bantu bakaJuda bangathokoda ngenxa yetehlulelo takho. Hambani nitungelete iSiyoni, nijikelete nibale imibhoshomo yayo. Bukisisani tindonga tayo, nihambahambe etindlini tayo tebukhosi. Nize nilandzise netitukulwane letitako kutsi lo Nkulunkulu, oh my God, uNkulunkulu wethu phakathe naphakathe. Uyawusihola ngisho nasekufeni. Lo Nkulunkulu uNkulunkulu wethu phakathe naphakathe uyawusihola ngisho nasekufeni. Oh my God, my God. Akuthunyiswe uyise nendodzana namalo engcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo secala siphuma eTestamenteni lelidala sibhaliwe encwadini yemprofeti Isaiah chapter 9. We are beginning with verse 8 to 17. Simakathe uthume livi kuyewumelana nebakaJakobe liyakwehlela ku-Israyeli.
bonke abantu bayawuthi baka Ephraim kanye nalabakhile eSamaria. I'm sorry, let me read well. Bonke bantu bayakulati o amen. Baka Ephraim kanye nalabakhile eSamaria. Labakhuluma baqoshe. Basho nangekuthi kabathisa kwetinhlitiyo bathi titini titsilikele phansi kodwa thine sitakwakha kabusha ngematshe labatiwe kahle. Tihlahla temkhiwane tigawuliwe kodwa thine sitatenana ngetihlahla temisedari. Kodwa simakatse ubaqinisele titsa taka Rezini ukuthi tikwati kubhekana nabo. Wahlohla titsa tabo. EmaSiriya ngasempumalanga nemaFilisti ngasentshonalanga asakhamisele ushwabdzela ema-Israyeli. Nokho ngako konke lokho lulaka lwakhe aluguquki, sandla sakhe sisephakeme. Kodwa abantu abakaphendukeli kuye. Lowabashaya futhi abakamfunisisi simakatse lomsomandla. Ngako simakatse uyawujuba ka-Israyeli inhloko nemsila kokubili, ligala lelisundvu nemhlanga kokubili ngalanga linye. Labadzala nemadvodza langemisumpe mbona bayinhloko. Baprofeti labafundisa emanga bona bangumsila. Labo labahola lesive bayasedukisa, nalabo labaholwako bayalahlekiswa. Ngako-ke simakatse ngeke ajabule ngemajaha abo, futhi ngeke abadzabukele labo labangenabo yise kanye nebafelokati, ngobe bonke abanaNkulunkulu futhi babi. Bonke bakhuluma emanyala. Nokho ngako konke lokho lulaka lwakhe alukaguquki, sandla sakhe sisephakeme. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni lelisha encwadini yemvangeli Mateyu sahluko 24 sicala ku verse 44 kuya ku 51. Pho ngubani losisebenzi lesithembekile nalesihlakaniphile, inkosi yaso lesimise etikwebendlu yayo kuthi sibanike kudla ngesikhathi lesifanele. Sibusisiwe leso sisebenzi lesiyawukhandwa inkosi yaso senza njalo. Ngiqinisile ngithi kini iyawusimisa ngetulu kwako konke lenabo lenkosi. Kodwa nangabe leso sisebenzi lesibi sicabanga enhlitweni yaso sithi inkosi yami isalibele, bese sicala ushaya letisebenzi leti kanye nazo, sidle sinathe naletinye titsaba, inkosi yaleso sisebenzi iyawufika ngalelo langa
lezo sisebenzi singakayibheki nangesikhathi lesingasati iyawusijezisa kakhulu kanye nebadentisi lapho kuyawuba khona ukhala nekugedletelisa ematinyo. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngiyacela ke bazalwane ukuthi singene emkhulekweni. Babelolungile nali liphilile Nkosi. Besike sathandaza nasiqala lenkonzo ukuthi Nkosi lelivi lakho lilimana lemphefumulo. Sashone ukuthi Nkosi liliphilisi, medication into our spiritual body as well as into our physical body. Babe wethu lolungile kuyasibusisa kakhulu nakulesikhathi lesi ukuthi siqhubeke sime lapho sisho lawo magama ukuthi lelivi leli Nkosi lelivi lelimangalisako, lelivi uNkulunkulu wethu lonamandla onke leliletha kuthula ngekhathi emphefumulweni wemuntu. Babe ngiyathandaza Nkosi kulomzuzu ukuthi uNkulunkulu wethu lonamandla onke uqhubeke usendele umusa, ngoba lo musa wakho Nkosi lo mangalisako awusoze Nkosi waphela. Babe siyabonga lokuthi uqonda ngqo etindweni letingakahambi kahle kubantu bakho bakaJakobe, uthi uyawumelana nabo, titsatabo tiyawuba nemandla, tibathumele. Uthi Nkosi tikhamise umlomo, tikhamisele kubashwabdzela letitsatabo. Awu Nkosi, kuyabonakala ke Nkosi ukuthi kubuhlungu lelive, ngoba uthi Nkosi uyawujuba inhloko kanye nemsila. Uthi Nkosi laba labadzala nalamadvodza la emisumpe sekasuke ayakuba inhloko. Wasuka abaprofeti baprofeti emanga baba ngumsila. Nkosi uthi lalaba holako bayathukisa nalaba labaholwako bayalahlekiswa ngaleyo ndlela. Babe kulukhuni uma ngabe bantu balahle iposition, ngoba Nkosi baka Israel kuba baprofeti bebangemehlo aIsrael, bayinhloko bakuqabanga bangikonke kaIsrael. Kodwa Nkosi uma ngabe kube ne-exchange ye-leadership, kwathi people lebefanele balide ngebuqotho, balide ngendlela lengiyo, bakhwesha bathatha emanga, umhlaba libandla emakhaya kuyadukiswa, even organizations. Kodwa Nkosi uma ngabe balaba holabo batawukuba emaqinisweni, babuswa umusa wakho, babothola amandla onke, umhlaba uyawuba nekuthula neqonza. Siyathandaza ke Babe kulesigaba lesi egameni likaJesu sisithe Nkosi singalahlekiswa Nkosi dindo leti sihehako temhlaba nelive, kodwa Nkosi sitholakale sibakho imihla ngemihla. Babe seluswa nguwe kunalelo ubongosi lelithi lapha uNkulunkulu wethu lomuhle nize nilandise netitulwane letitawo, kuthi lo uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu waphakade naphakade, uyawusihola ngisho nasekufeni. Lo Nkosi akukho lokunye lokungasijabulisa ngaphandle kwako, ukuthi sathi ukuthi lo uNkulunkulu wethu akasinkulunkulu nyalo nje ntsambama lokusithandaza la aqede, kodwa unguNkulunkulu waphakade naphakade, nebuholi bakhe abusibo lobulimited, ukuthi utawusihola as long as sila endlini yakho noma silalelena lelive. Kodwa Nkosi usihola ngisho nasekufeni. Akuthi Nkosi mase sigula ubese uyakhwesha, mase sisethe inhlungwini lesinoma sithandaza sive wangazuthi
umthandazo awusisithi na yini kodwa ubuholi bakho Nkosi bukhona ngisho nasebuhlungwini bukhona ngisho nangaphansi kwemhlaba la khona imitimba Nkosi leminingi iyakhona likhona Nkosi ubuholi bakho kulabanye labalahleka Nkosi badliwe ngemahlathi badliwe dilwane badliwe ngemandi kungathiwa nokuthi bashonaphi kodwa Nkosi uyabahola labanye uNkulunkulu wethu lonamandla onke balahleka etandleni talabanye abantu baze abantu bathi shaye ifuba uthi uyabona mina ngiyadenda athi indodami nabo bantu bavele banyamalala nje bangadiwa kodwa namuhla Nkosi liwubone yasitshela uthi landzisa lokho nasetitukulwaneni letidabo uthi lo uNkulunkulu wethu uyawuba uNkulunkulu waphakade naphakade asihole ngisho nasekufeni kube nguye lo siholako babe siyabonga thatha tibonga tikufanele Nkosi akubebethe Nkosi bantu bakho labatawukhala bantu bakho labatawasebhlungwini ngenxa yokuthi Nkosi abasiva sandla sakho sibaphethe sibahola ludumo nemandla ke Nkosi lukuwe manje naphakade amen. Ulomzuzwana lo sikuwo sitawuthi sichike emakethe sibeze siyabuya sitawabafisha nangiqabanga kule gospel ya Matthew. God bless you and bless you and bless you. Mboli siyabonga kakhulu nongombili. Amen.